Okay. Here we go. Einen wunderschönen Nachmittag Ihnen allen. Herzlich willkommen zu diesem leider letzten Event der Frankfurter Buchmesse 2023. Und ja, der Name Handover Ceremony verrät es eigentlich schon. Es ist eigentlich wie ein riesengroßer Handschlag oder vielleicht sogar eine Umarmung. Und ich glaube, in diesen Zeiten können wir alle auch eine Umarmung ganz gut gebrauchen, nicht nur, weil wir 6 Tage Buchmesse hinter uns haben. Also es ist wirklich die Begegnung der 2 Gastländer, die sich hier zusammenfinden und auch die Begegnung natürlich der Literatur dieser beiden Gastländer. Und dieses Jahr, ja, waren wir ganz bezaubert von Slowenien und dieser honigsüßen Literatur, die sie uns gebracht haben, aber natürlich auch mit sehr, sehr harten neuen Perspektiven, mit einem neuen Blick auf Geschichte, aber auch diesem wunderschönen Blick auf Poesie. All das, was Gedichte für uns tun können, was Lyrik alles schafft. Und wir sind natürlich jetzt wunderbar neugierig darauf, was verwurzelt in der Zukunft im nächsten Jahr bedeuten wird. Aber wie macht die Frankfurter Buchmesse diese Übergabe zwischen 2 Ländern? Natürlich durch Literatur, mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und zu diesem Zweck wünsche ich mir als allerersten auf die Bühne Dusan Jelincic. Bitte schön. Und mit uns wäre eigentlich auch Ilaria Tutti. Leider hatte sie Reiseprobleme, der Flug ist ausgefallen, all diese Dinge, wie das eben ist in den heutigen Zeiten. Wir werden sie gut vertreten, wir werden ein wunderschönes Autorengespräch führen und wir haben auch eine kleine Videobotschaft von Ilaria, die wir jetzt ganz zu Beginn einspielen werden. Dankeschön. Care e cari tutti, sono veramente dispiaciutissima di non poter essere lì con voi in presenza, vi ringrazio di cuore per questo invito che mi onora, ci tenevo veramente tantissimo a incontrarvi di persona, però sono comunque felice di potervi in qualche modo portare le mie parole con questo video. Io sono nata e vivo in Friuli, una terra di confine, dove i confini italiani, austriaci e sloveni si toccano e si fondono con una fusione di cultura e di storia che ci arricchisce e ci ha insegnato nel tempo anche come poter stare assieme. Purtroppo questo è un tema che negli ultimi tempi riecheggia molto, no? Queste divisioni tra popoli che purtroppo scaturiscono in guerre sanguinarie. Anche nel nostro passato c'è stato, ma siamo riusciti comunque ad andare avanti. Non è semplice, non è facile. Come dice Dusan nel suo bellissimo libro I fantasmi di Trieste, i fantasmi ci sono, no? Questi spettri del passato ci sono, ma sono degli spettri che non sono qui per farci del male, ma per ricordarci, per mantenere viva la memoria. Questa memoria è fondamentale, l'identità è fondamentale, ma non per chiudersi, è per aprirsi, è per portare questo dono di se stessi e della propria cultura all'altro nel momento dell'incontro, un dono ancestrale, uno stare assieme profondo. Io vivo così il confine e spero che questo si senta anche nella mia scrittura. Ed è proprio questo atteggiamento che porta alla speranza anche per il futuro, no? Questa ricerca comunque della vita, del lasciarsi i problemi, le incomprensioni e anche l'odio, no? Perché l'odio chiama odio del passato per aprirsi alla nuova vita e al futuro. Grazie ancora, un grande abbraccio. Ja, wir hätten sie auch gerne live umarmt. Dusan Jelincic sitzt neben mir, Gott sei Dank. Essayist, Lyriker, Journalist, Schriftsteller natürlich. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können, denn Dusan, das, was Ilaria schon angesprochen hat, trifft auch auf dich zu. Du lebst in Triest. Es ist auch eine Grenzstadt, aber es ist noch viel mehr, auch gerade in deinem Leben. Du bist Teil der slowenischen
Bevölkerung gewesen oder der slowenischen Minderheit in Triest und hast eigentlich in dieser Form gewirkt. Du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, deine Sprache ist Slowenisch und dein Gebiet ist Italien, dein Territory, hast du gesagt. Vielleicht kannst du das noch mal näher ausführen, wie du das vor allem in deinem Schreiben ausdrückst. Torej tako, jaz, kot si pravilno povedala, živim v Trstu, oziroma čisto zadnje mesece sem se preselil v Slovenijo, mimo grede, ampak sem živel v Trstu, to se pravi, da sem član slovenske manjšine, ampak živim v Italiji. To se pravi, da sem gladko dvojezičen. Jaz recimo sem bil 35 let novinar na Radio Televizione Italiana, sem na slovenskem oddelku in sem pisal slovenske novice seveda v slovenščini, italijanske novice v italijanščini. Mislim, to je tipično za ozemlje ob meji, da živijo tam manjšine. Posebno v Trstu, ki ima tako bogato zgodovino, ki so Slovenci tam živimo jasno preko 1500 let in seveda se te narodnosti prepletajo. Važno je, kot je rekla tudi Ilarija, da je čim več sodelovanja, čim več solidarnosti in čas nam pri tem zelo pomaga. Jaz mislim, da sedaj, da se stanje je zelo, zelo dobro, ampak mi moramo vedno stremeti k temu, da se stvari še izboljšujejo, posebno, ker vemo, da stvari niso nikdar enostavne in da se tudi lahko tudi poslabšajo oziroma izboljšajo. Naša dolžnost je, da, kot je bil tudi moto Slovenije na tem knjižnem sejmu, da moramo preko kulture, preko poglobljenega branja, to se pravi preko poglobljenega mišljenja iskati tisto, kar nas združuje in ne tisto, kar nas ločuje. Jaz vem, da tukaj, prav v Trstu recimo, kjer živimo jasno italijanska večina, slovenska manjšina, je res ogromno, kar nas združuje. Nas združuje življenje samo, delo, vsakdanji kruh. Zato, da jaz mislim, da je res odvisno vsakega posameznika, da da svoj doprinos k tej solidarnosti, k temu združevanju in k temu približevanju, ki mora biti stalno, večno in na katero moraš biti vedno pozoren. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Und du als Journalist kennst ja auch beide Seiten. Was mich interessiert und was, glaube ich, auch auf dieser Buchmesse so bewegt hat, war diese Frage, wie kann denn Kultur, Literatur dazu beitragen in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel Informationen haben, eigentlich die Literatur nicht mehr diese Rolle hat, ewige Themen zu beschreiben, sondern wir machen sehr viel über reine Informationen, über den Austausch. Aber jetzt die Literatur, die Belletristik, das Medium, das du auch wählst, wie kann sie dazu beitragen? Und anders gesagt, welche Festschreibung ist eigentlich über die Literatur dann auch möglich? Das, was uns Ilaria auch nochmal mitgegeben hat. No, seveda preko medijev itak. Jaz sem bil v medijih, sem se upokojil pred kratkim, sem bil novinar, kot sem rekel, na Raju, ampak sedaj v glavnem pišem. Jaz vem, da literatura lahko ogromno pomaga, ker literatura je tisti vezni člen, ki razloži in interpretira in lahko približa, žal lahko tudi doljuje, ampak naloga naša je, da mi to približamo. Jasno, da tudi literatura ima svojo pomembno funkcijo. Primarna funkcija literature jasno ni narodnostna, ampak predvsem iskanja lepote. Ampak iskanja lepote pomeni iskanja harmonije. Iskanja harmonije na teritoriju, ker živijo več narodov, pa je prav to približevanje med narodi. Tako da jaz mislim, da literatura kot maksimalno iskanje lepote, to je iskanje približevanje med ljudmi, torej iskanje ljubezni. Jaz mislim, da tudi v Trstu, ob mejnih krajih je to približevanje in iskanje čisto naravno. Jaz zagotovo vem, ki živim tako rekoč na obeh straneh meje, da harmonija je precejšnja. Karkoli naj kdorkoli reče, harmonija
med Slovenci in Italijani je. Seveda, da marsikdo, tudi politični razlogi, skušajo večkrat to okrniti. To so normalne igre, v kateri je naša dolžnost, da se ne pustimo od teh iger. Jaz vem, da ljudje, ki iščemo dobro, ki si mislimo dobro, iščemo to bližino in jo tudi dosegamo. Ja, das ist sehr, sehr schön. Die Bilder, die du suchst, sind ja auch sehr naturverbunden, sehr mystisch zum Teil. Ein Buch, mit dem du sehr auch bekannt geworden bist, liegt für dich jetzt sehr lang zurück. Es geht um den Aufstieg auf einen 8000er eigentlich. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, diese Bilder, die du bemühst, gerade solche extremen Bilder, wo es wirklich dann um das Leben und das Überleben geht, das, was du sagst. Das ist für dich die große Metapher, die die Literatur uns geben kann, weil wir in diesen fundamentalen Momenten eigentlich dieses Menschsein entscheiden. Oder wie würdest du das sagen? Ich finde, in deinem Buch beschreibst du das eigentlich sehr genau, was passiert in diesem Moment, wo es wirklich dann ums Überleben geht. Der ein Moment ist, den du ja auch beschreibst, was uns alle dann eigentlich verbindet. No, jaz, poleg tega, da sem pisatelj, da sem novinar, sem tudi alpinist. Preplezal sem 3 himalajske 8000-čake. Sem plezal tako z slovenskimi kot italijanskimi alpinisti, s katerimi sem se vedno odlično razumel. Sem tudi prvi državljan Furlanije, Julijske krajine, ki sem preplezal himalajskega 8000-čaka. Sem seveda prvi Tržačan, ki sem to preplezal. In seveda boril sem se za življenje, ko se rado zgodi v himalajskem 8000-čaku. Komaj sem preživel, ampak tudi to se zgodi. Himalaja v tem primeru je metafora za življenje. To je zelo enostavna. Ti se boriš, da dosežeš en določen cilj s trudom. In ko to dosežeš, potem veš, da imaš stalno druge, nove cilje pred sabo. Nočem biti banalen, ampak jasno, da cilj ni cilj, ampak cilj je samo pot, kako doseči ta cilj, da lahko potem dosežeš še druge cilje. Jasno, da cilj ni dosega vrha. Cilj je dosega najboljše in idealne življenja ne v odpravi, ampak v dolini. To se pravi doma. To se pravi vedno sobivanje s sočlovekom. V Trstu pa sočlovek je bil jasno večinsko Italijan, ampak tudi Slovenc, razumljivo. Recimo, jaz sem delal na RAI, Radio Televizijo Italijana. V slovenski redakciji sem šel na en dogodek. Italijanski urednik me je vprašal, narekuj ti to novico. Sem najprej narekoval italijanskim kolegom, tistih par minut sem narekoval, šel na desno v slovensko redakcijo in tam narekoval slovenski dogodek. To je absolutno tipičen primer sobivanja in sodelovanja med ljudmi na vse zadnje. Avtomatično za nas je bilo ti, ki si šel na ta dogodek in to. Ene slovenske in italijanske redakcije. In to v Trstu smo dejansko na svoji koži doživeli to solidarnost med obema narodoma. In sedaj to se mi zdi tudi ena lepa metafora med primopredajo med Slovenijo in Italijo. Da to smo Ilarija, ki živi 50 km od mene na meji med Slovenijo in Italijo in tudi jaz, ki živim tudi nekako na meji. Da je primopredaja prav, da gremo počasi, nežno preko meje, kot da bi si podali roko in šli preko meje. Das ist wunderschön. Genau das haben die beiden auch, ich kann es bestätigen, in einem Vorgespräch so betont, wie wichtig diese Grenzüberschreitung ist, tatsächlich und im übertragenen Sinne. Und das ist ganz wunderbar, dass du das auch jetzt nochmal erwähnt hast in Ilarias Sinne. Und jetzt vielleicht als allerletzte Frage, weil es auch immer bei den Buchmessen, bei Büchern um Übersetzung geht und eigentlich wie sehr wir abhängig sind von den Übersetzungen, wie schwer das auch ist. Und jetzt bist du tatsächlich in 2 Sprachen sehr zu Hause. Wenn du jetzt in Slowenisch schreibst, was du als Schriftsteller tust, aber du kannst ja auch Italienisch, du schreibst auch Texte auf Italienisch. Wie würdest du deine Haltung zu diesen beiden Sprachen beschreiben?
To je tako, moj materni jezik je slovenski, ampak govorim prav tako in italijansko, pišem italijansko. Jaz sem skupaj z Borisom Pahorjem najbolj prevajan slovenski avtor v italijanščino. Imam kakšnih 15 knjig. Dejansko je, da ko nisem zadnji trenutek dobil prevajalca, sem si knjigo enostavno sam prevedel iz slovenščine v italijanščino. In to mi se zdi povsem normalno, zato ker če živiš v dvojezičnem okolju, znaš perfektno oba jezika. Vsak dan jaz govorim tako s Slovenci kot z Italijani. In to mi se zdi ta idealna simbioza, da ti, če ti govoriš oba jezika, pomeni, da razumeš oba jezika in pomeni, da ti razumeš obe mentaliteti, da v trenutku znaš razumeti dve duši, da imaš dve duši v enem in to meni se zdi idealno. Če bi vsi lahko razumeli bližnjega, ki živi preko meje. Jaz imam to srečo, da živim na meji z Italijo, oziroma sedaj z Italijo, ker živim par mesecev v Sloveniji, ampak prej sem živel v Trstu, torej 10 km od meje s Slovenijo, ampak dejansko razumem zelo dobro dve duši, dve mentaliteti, če pa sploh prevajam eno svojo knjigo v italijanščini, razumem tudi oba jezika, ki nista podobna. Jaz vem, da ko se prevajam iz slovenščine, italijanščine, marsikje ne dobim te pravo besedo in tam vidiš, da mentaliteta je večkrat različna in tam je pomembno, da ti se enemu drugemu približaš. Tam, da eden razume druge. In po mojem prav to je, da eden čim več se druži z drugim, da ga tudi razume. Wunderbar, ja, schade. Unsere gemeinsame Zeit ist leider schon vorbei, aber man hätte sich kaum einen besseren Vertreter für dieses Gespräch denken können als dich, Dusan. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und diese grenzüberschreitenden Gedanken, geografisch und auch im übertragenen Sinne. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dusan Lelincic. Dann darfst du dich jetzt wieder ins Publikum setzen. Ja, danke. Und ich darf Jürgen Boos mit auf die Bühne bitten, den Direktor der Frankfurter Buchmesse. Ja, gerne. Und du darfst jetzt, und wir dürfen jetzt gemeinsam die weiteren auf die Bühne bitten. Ich freue mich sehr auf Katja Sterger, Mauro Mazza. Wir sprachen gerade über die zwei Seelen, Ach in meiner Brust bei Goethe. Ich habe die heute auch, das ist nämlich eine ganz tief traurige Seele. Katja, es kommt zum Ende, wir haben viele Jahre jetzt zusammengearbeitet, auf diesen Moment hingearbeitet. Und es war toll. Wir haben Slowenien viel zu verdanken, wir haben viel Neues kennengelernt, wir haben die Poesie kennengelernt, wir haben das hegelianische Denken bei Slavoj Žižek mal wieder erlebt. Es war mir eine große Ehre, all die vielen Autorinnen aus Slowenien hier zu haben. Und jetzt bin ich traurig. Aber die zweite Seele freut sich. Und das ist das Gute. Die Seele ist nicht zerrissen, sondern es geht die eine Seele auf die nächste über. Und ich freue mich sehr auf Italien. Schade, Katja. Jetzt freue ich mich sehr auf Italien. Diese Rolle wurde von Künstlern für uns entwickelt, von Designern von uns entwickelt, weil wir ein Symbol haben wollten, dass es immer weitergeht. Sie beinhaltet Texte unserer Gastländer, die verbunden sind durch die Frankfurter Buchmesse und deren Kern, deren hölzerne Kern, ja, die Buchmesse symbolisieren soll. Aber was darüber liegt, ist ein Palimpsest, das immer wieder überschrieben wird, ja, von neuen Ideen, von neuen Geschichten, Geschichten, die wie Sprache Identität bedeuten. Und wir alle haben viele Identitäten, nicht nur zwei Seelen, sondern ganz, ganz viele Identitäten. Und das spiegelt das wider. Und ihr gebt jetzt die eine Identität der Freundschaft weiter an Italien. Katja, vielen Dank. Es war so toll mit euch. Že ko sem to prvič prevzela v roke, sem vedela, da
to nekaj zelo težkega, ampak lepega. In ko vem, da bom to zdaj predala naprej, vem, da je bilo morda še bolj naporno, kot sem si lahko mislila. To je bil resnični roller coaster občuti, dela, napora, ampak v tem zadnjem tednu pa tudi neizmernega veselja, ker videti toliko ljudi zadovoljnih, srečnih, navdušenih, na vseh dogodkih imeti neizmerno veliko obiskovalcev, je nekaj, kar smo si želeli, česar smo se nadejali, nismo pa mogli vedeti, da nam bo res uspelo. Seveda, jaz sem sam eden izmed tistih malih členov v vsej zgodbi, brez Amalije, Matijasa, Mihata in vseh kolegov iz agencije, ki so pomagali, Sabine, Mihata, Tjaše, Mateje, Martine, sploh ne smem povedati vseh imen, Katji, Vlaste, vseh prevajalcev, tolmačev, tehnikov tukaj, vseh avtorjev, ilustratorjev, založnikov, tega ne bi bilo. Ampak kar je pa najbolj zabavno, je to, da se čeprav predajam to naprej, se s tem naša zgodba še ne konča. Zdaj, prva stvar, ki je, da slovenska manjšina živi v Italiji. Se pravi, nas se na tem odru še ne boste znebili, ker upam, da nas bodo Italijani povabili kaj v sodelovanje. Druga stvar, ki jo ne smem pozabiti, pa zato imam tole zapestnico gor, je, da je Slovenija letos v Novi Gorici skupaj z Italijansko Gorico Evropska prestolnica knjige leta 2024 in da ta Evropska prestolnica kulture, saj ne vem več, kaj govorim, se opravičujem, majčkeno sem tudi izčrpana že, ampak in 2025, no, vidite, res nimam pojma, kaj govorim. Ampak zato, da bomo imeli uverturo, nas potem te 2 mesti tudi vabita na pogostitev. Še prej je pa Slovenija država gostja v Bologni leta 2024. Se pravi, to sodelovanje bo neskončno dolgo. Tako da, glejte, jaz komaj čakam, da grem na počitnice, ampak potem, da začnemo naprej. Tako da zdaj pa vas prepustim še malo vizualnim učinkom, ki so včasih boljši od besednih, potem pa šele predam tole. Malo jo še imam zase.
Z veseljem vam predajam to in vam želim enako veliko uspeha, kot smo ga imeli mi. S kolegi iz Frankfurtskega sejma boste pa v varnih rokah na tej naporni poti. Izvolite. Grazie. Speriamola insieme, together. Okay. Thank you so much. Okay. È nostra. Allora, io penso che il destino a volte non ci è amico, stavolta si è dimostrato un nostro vero amico. Parlo per fatto personale, 2 parole. Io vivo in Friuli da 4 anni con mia moglie e so cosa significa vivere vicino al confine. Il destino ci è amico perché è stato detto, voglio farlo mio, non ripetono, ma farlo mio. Oggi si completa un percorso, con la Slovenia ospite d'onore qui a Francoforte, ma ne comincia un altro, che continua ma comincia un'altra storia da scrivere insieme, lo diceva anche chi mi ha preceduto, diciamo anche in questo incarico gravoso di commissario o di gestore comunque della faccenda. Non finisce qui perché per tutto il 24, con eventi che sicuramente organizzeremo col sindaco Ziberna, con l'assessore Anzi, col sindaco di Nova Gorica, terremo viva questa attesa dell'evento del 25 con le 2 città in una città sola, una sola unica capitale europea della cultura. E il destino ci aiuta in questo senso, anche qui a Francoforte, che dà questo senso di continuità. Quel confine, quel nostro confine ha sofferto moltissimo nel corso del Novecento. Ha sofferto e subito le guerre delle ideologie, ha sofferto e subito le guerre tra genti, pur così vicine geograficamente, culturalmente, ha pagato un prezzo altissimo. Però quanto è accaduto negli ultimi anni, anche per merito della cultura, ci conferma che le guerre, calde o fredde che siano, possono e debbono essere concluse. Devono conoscere la parola fine per costruire un futuro migliore. Anche Gorizia ha avuto il suo muro, non proprio come la Germania, ma quella divisione era visibile in piazza Transalpina, dico bene sindaco. Quella divisione non c'è più. Io faccio questa breve digressione storica da italiano. Circa 30 anni fa, l'allora Presidente della Camera Luciano Violante lanciò un messaggio, propose un dibattito. Il tema è la memoria condivisa. Nell'Italia che era stata lacerata dalla guerra civile, Violante proponeva che i figli, i nipoti dell'uno o dell'altra parte condividessero le memorie fino a quel momento contrapposte, se ne facessero carico. Il dibattito, anche con interventi autorevoli, politici e intellettuali, dopo un paio di mesi scemò e non risolse il problema. È difficile farsi carico della memoria di chi ha combattuto i nostri padri, i nostri nonni l'uno contro l'altro. Allora io suggerisco nel mio piccolo un atteggiamento diverso da avviare da ora in avanti. Non memoria condivisa, ma memorie rispettate. Il rispetto può essere la chiave giusta, perché non ci facciamo carico di prendere le ragioni dell'altra parte, ma di rispettare l'altra parte, qualunque sia l'altra parte. Questo è il compito della cultura. E il destino ancora una volta ci aiuta. Io ricordo quelle immagini, quelle foto bellissime. Il nostro presidente Mattarella col presidente sloveno, mano nella mano davanti a uno dei monumenti delle cose più orribili di quel passato, le foibe. E ricordo anche una foto bella durante la pandemia del Covid, un reticolato che tornava a dividere la piazza e con la stessa scrivania, divisa a metà da quel reticolato, il sindaco e il sindaco di Nova Gorica a parlare insieme di come superare quel momento insieme e andare avanti verso il futuro. Oggi la politica è debole, le ideologie non ci sono più, per fortuna, visto i guai prodotti nel nostro secolo che ci ha preceduto.
Per questo la cultura ha un compito ancora più importante, ha il compito di guidare, prendere per mano la politica più attenta e portarla oltre le guerre. In questi giorni, io sono giornalista, come il collega che ha parlato prima di me, i confini si stanno richiudendo per l'emergenza internazionale. Oggi noi invece andiamo avanti insieme con questo abbraccio. Ecco la differenza tra l'emergenza che va superata positivamente e brillantemente verso il futuro. Abbiamo una missione speciale che comincia oggi e ce la portiamo avanti almeno per i prossimi 2 anni, insieme. È una missione possibile. Diamoci da fare. Noi ci siamo. Grazie. Me la porto via adesso, Grazie. Esistono luoghi magici da visitare per scovare verità e bellezza in ogni dove. A guide illustri ci si può affidare, a ciascun amore corrisponde più di un nome. Sulle spalle di giganti siamo cresciuti, in un viaggio che racchiude la nostra essenza. Perché fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I cavalier, l'arme, gli amori abbiamo incontrato, salito e sceso milioni di scale senza perder fiato. Ma come su un destriero cavalchiamo il cambiamento, sospinti in eterno da creativo fermento. È una storia scritta nel marmo e nel bronzo, con acqua, terra e fuoco, dal Tevere all'Isonzo. Scolpita col piombo e nella pietra, da mani esperte la cui maestria ci allieta. Persino nelle piante e nelle pelli, con macchinari antichi e moderni, abbiamo trasferito conoscenza e pensieri a chi domani costruirà su ieri. Su pergamene, manoscritti e libri è esploso il pensiero moderno. Passando da colli a interminati spazi che ci fan sovvenir l'eterno. Saranno forse i mari, le valli e le campagne ad avere in noi impresso il desiderio di costruir montagne. Di spirito di innovazione non manchiamo e di certo ci porterà ancora lontano. Sappiamo di essere stati fortunati se nella culla della storia ci siamo trovati. Per questo, leggendo spesso, non cerchiamo nuove idee, ma pensieri già da noi pensati. Stringo un patto con te, Ezra Pound, che ha avuto un padre dalla testa dura. Sono abbastanza grande ora per fare amicizia. Eppure c'è in noi un'irrequietezza che qualcosa ha a che vedere con la bellezza e col desiderio di spiccare il volo e partire. La vita, d'altronde, o si vive o si scrive. Giovannino qualche giorno, viaggiando in accelerato, capitò senza sospetto su un pianeta di cioccolato. Italia mia, infinita sei quando crei e leggi, e con la conoscenza ti sorreggi. Le tue radici sono eterne e nuove, e il tuo passato appare gigantesco, eppur si muove. Vielen Dank, Katja Sterger. Vielen Dank, Mauro Mazzo. Danke auch für diesen schönen Einblick und die Vorfreude wächst. Und wir haben die große Freude, dass es einen weiteren sinnlichen Einblick geben wird in die bevorstehende Guest of Honor-Rolle von Italien. Deswegen darf ich jetzt Francesca Dego auf die Bühne bitten mit einer musikalischen Einlage. Ich weiß gar nicht, wo sie... Hello, everybody.
It's a great pleasure, è un grandissimo piacere essere qui a rappresentare l'Italia oggi. L'Italia è la patria del violino. Il violino è stato inventato in Italia e qui abbiamo un incredibile esemplare del 1697, un Francesco Ruggeri fatto a Cremona, quindi un altro ospite italiano di lusso su questo palcoscenico oggi, e ho pensato di rappresentare, si dice sempre che la musica è il linguaggio universale, e ho pensato di fare un piccolo percorso attraverso la storia del repertorio per violino solo, che non è vastissima perché di solito il violino viene suonato in compagnia con altri strumenti. Il più importante e il primo autore che rappresenta la nostra musica, la nostra tradizione occidentale, è Johann Sebastian Bach, e ovviamente di Bach, che ha scritto le celebri sonate partite per violino solo, suonerò una sarabanda in re minore. Il più importante violinista della storia, il più famoso e importante violinista della storia è Niccolò Paganini, che è ovviamente italiano e che tutti voi conoscete, e di Paganini suonerò il capriccio numero 16. Per iniziare però ho pensato di proporre un brano di una compositrice. Ci sono poche donne fino a recentemente purtroppo che potevano vivere e scrivere musica, e questa compositrice, Grazina Bacevich, è polacca e ha scritto un capriccio, anche lei, che omaggia Paganini. Quindi buon ascolto, e nell'ordine Bacevich, Bach, Paganini.
Jetzt hört man mich nicht mehr. Mit diesen stürmischen Klängen von Paganini endet diese Frankfurter Buchmesse 2023. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren. Wir sind alle sicherlich erschöpft, aber auch gut beschwingt und gut bestückt mit neuen Gedanken. Wir freuen uns, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Herzlichen Dank.